خلمتا جنینا زیتون پرزگاه لالشه سالانه لمها 12 دهنه جنین دنابرا 20 بو 30 طن زيتونان دچنن خلمتکار جه دورین جدا جه شنگال تاکو بحزانه بجدار دبن خادم رازة حمو خلمتكار أبكات ويا يزدي أبكات وأهل إيماني وأهل خبي وما بتشوفيت مشك إن شاء الله حمو بخير وخوشي بسلامتك سال جاركا وقوتي هر روشات بيننا في خلمتي أو بيروزيا فان زيتونا شام بين رزش خاديا يادش أفتنا كارينان شكرنا زيتيرا شرايد شخاديرا امتن وی رامانه کام بهره خبافینا في خير وخلمات وقت زي جيبتا شكرن كبهره ملوي زيت ذهبت الوي خيلا خير كد قليل قريض ايوار چارشما وينا هر جشن کار ورته دا گيران لدسپیکا مها نیسانه زیتونان گوشنو زیتا زیتونان درست دکن دبجنه خلمتا محسره دنگ تکستین اولی و دعایان بسر جه خلمتت کبید سلطان زيدي من کار جنان جدا کرنا زیتونانش بلگان او آماده کرنا وانه بو گواشتنه و پلچقاندنه شغل الجنات زيتونة يعني جلكا جيت قرن قاشكا عندك جيشون عندك كيشن خذي بوما وحاضرة بخير من بيست يا خوشة أفشولا يا خوشة محمول قالك تينا خلمتاش خادي أم قالك مرتاحين الحمد لله وزلام شق زيتي شيت كان حمو أو شق بنيات كيشن وبنو تيننو هر ایک هول داد باشترین کار بکد داکو خودی و شیخادی و طاوسی ملک جوی رازی بن به پیان زیتونان پلچقینن و دگویشن پاشی زیتاوی دهیتا هلگرتن او زيتا الازدياتي قالك بيروزا تنقو فتيلة خاص ملياكتا ابو زيتي تنقري كرن هيفارة چارشنبا وهيفارة إنيا وعيد عرفات سيصات وشش فتيل اتينا قري كرن وكي ديجي هيفارة روجة عادي روجة افرخا قالي يا شمالي وروجادي رخا جنوبي تيتا كرن زیت دهیت آماده کرن و دهیت هلگرتن لجهک تایبت همی ایواریان نمازه لروژن چهارشنبه اینیان جراین پیروز بدهنه هل کرن لجیهان شواز نو در کفتینه بود درست کرنا زیتا زیتونان لیل پرزگاه علالش هشتا به شواز کفن و دیرین زید هیتا درست کرن چونکی بو هل کرنا جراین پرزگاه دهیتا بکارینان ایوب نصری روداو پرزگاه علالش